school supplies para kareng mag-aral king Lubao inampang ng local government unit. Ay ng istorya ng Patricia Mamang. King pamanimuna ning lokal gobyerno ning Lubao, kabilugan 13,549 na school supply kits. Ing midake para kareng indigent ang mag-aral bilang pamagsadya king pamamuklat ning klase. King amanuang bilang 12,147 kits ing iba't king local government unit kabang 1,402 kits naman ing donasyon ning Pamilya Pineda. King pamanimuna ng Mayor Esmeralda Pineda at Councilor-elect Jason Victorino. Ray nga manuang kits maglaman lang notebook, pad paper at miyayaliwang writing at coloring materials. Pemye Lareti kareng barangay kapitan para king pamag-aral dareng anak king elementarya at sekundarya. Agpang ka Mayor Pineda kapag nasaning programa ing maging mayan ing gastos dareng pamilyang mamagkasakit king pamanyali kareng gamit king eskwela. Kawani Keti miyang pangla namang pintura reng pilang opisyal ning barangay para king pamanyamasan kareng pasilidad ning eskwela. Samantala, mikpakabit siya naman ning LG yung 82 abayong pares ning blackboard. Pepa pintura reng 226 pairs at pemye reng 492 ceiling fans. Bang makasaob lakwas na ning mapaling panahon. Patunay ya kanuketi ing pamisasan metong ning local government units, barangay leaders at ning Pamilya Pineda para king masaleseng edukasyon king balen ning Lubao. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.